ali neko ili... Znaš, ovako Laura ima bijelu bradicu i ovako hoda sa onim gamelicama sa ručkom. I onako ne znam, ima neku maš, sjedi prav. Ja mislim da nekad ima i šeširića, onako. Ovako nekako hoda i nosi te srebrene, znaš, ono sa ručkom. Sve kod nas se namjerno krivotvori, znaš. Ma ne, HC. To... Tako da ono... To imaš. Imaš gdje kokoši piju iz grčkih pojila.
sad su ovi gore škrupovi gore na vrhu i sad ne znam da ovo krenem rokat ili ne. Pa nije. Može, mislim nikom vjerojatno neće trebati live do ono, ne znam, 6 na večer danas ili 7. A čekaj, onda ko snima Beroša? Ja. A ona ide live, ok. Dobro. Da. Ja sam nešto, ne pa vjerovatno, da, Inače sam prišao u Korenadoviću, dobio sam 5 to za dalje. Čekajte 5 minuta. Dobro, okej. Ajde ćemo spadati. Jer ovo ništa. Možete 14 se duže doći. Ali kad ide ovo, onda vam je posao. Ali čekaj, to tono. Pa recimo jedno 10-20. Sad ću ove glupe, prvo Zorčići. Sa 4 stana. Znaš kako se vraćaju dole? Kaj nemaju to tiramo ova. A, da. Секунду. Isto vrijeme. Prvo treba napazati. Lijepo se nekako da ne tuši. To je nekstuozno da mora otići. Tako si je put. Ajmo požeru smo vidjeli.
Evo, gori na drugom prozoru. Da, je. Da, možemo se služiti, ja ću vam poslati, šta? A zatreslo se sve. Dobro, čekaj, ja sam sad to odvojila, što da ne različno. To sad uspio dignuti i neću što je. Da, sad je već manje, sve manje. Vidi se plamen dole malo. Da. A, plamen, da. Jači je dio sad. Na momente je jači. Sad je dobro. Je bilo samo jedna eksplozija. Kad je bilo nešto A možeš nije snimio, jer mu ovako. Da, stojiš, ne. Da, sad još nisu. Eto, vidiš, pogledao si. Ok, ajde, čućemo se. Sad čekam da ovaj vidim. Ajde go, Ali on to možemo da svijetom prije neće da da se mogu raspati.
Okay? Okay. Oni su to ovaj dio koji su nije jedna je na tebi. Sad imam drugi. Od Ivane, s vama.